darsu 3 darsu tatabon toujours e nder dambugal gotangal rabi anna ya bundum ahkamu takfin ko nyaawore fi wadugol kasange don musibbe julbe wa ba'da tamamil ghusl baaw timmugol lotugol o do fure wattajfif e labbingol mo e wattajfif e fittugol mo ha yora yushra nasar inano hande kadi takfinil mayyiti wadugol fure on kasange wastaratu nasar ina fil kafni ka kasange an yakuna nde o lato satiran harako suddowo heedo bandundu yustabu no ida an yakuna nde o latoto abyada ko danejo kadi pen nazifan labudo poy sawanno fota kana latike jadidan ko kesum mako kiddum kono non wonugol kesungol wa huwal afdal ko dum buri mojjude aw ghasilan mako kiddo siko kiddo kadi ellala wa miqdarul kafan embere kasange alwajibu ko waddi kon he thawbun ko concongol andanda hore ma yasturu tun waaway surrude jami almayiti dendanangal bandu fure on haraylan ni ko duwon ko landa wal mustahab ko yida kon takfini rajul ko wadirgol kasange gorko fi salasi lafaifa keke tati pisi tati wa takfini almar'ati wadira kasange sonnajo fi khamsati athwabin chonki tati gude gude joy pisi joy legoy izaran wada wudere wa khimaran e tiggare wa qamisan e doloke ha gayna wala fafataini watta don kadi non ko duwoni taran de didi sumayde bandu no fo on andi woni joy ka way kafanu wadirte kasange as-sakhiru paykum bobo hun simay fi thawbin wahidin choncol gotol ko darugol tun bagidani yeru wudere tara moy mo ha hotteta lanni way bahu ino dagi kadi fi salasati athwabin wadugol mo chonci tati wa takfinu saghirati kasange jiwun fi gamisin toujours ko wadane mo dolokun wala fafatain e taran de didi hore don ande kadi woni tati acca don wudere tiggare wa yustahabu no yida kadi tajmirul akfan muddinirgol kasange on bil bakhur ko wi'ete kon parfum bakhur ba'da rashiha bima'il waradi bawo funfugol e makko bima'il waradi ndiyam wi'ete dan waradi dan kadi ko ndiyam uru dallegoy wana hawihi e ko nandita tay dum li ta'alluqa biha fi yowo ko dum woni e fure on ra'ihatul bakhur urengol ki do curki weteki bakhur bi mana uruki wa yutimmu hino timmira takfini rajuli wadirgol kasange gorko bi an tubsata nde wejjitete alla fa'ifa salasa pecce tati keki tati gude tati baado yoga mu fawga baadin tanu woni yoga bi mana tawanu diwni ndira summa yutal bil mayit refti fure on adde masturan ara ko sudda dogoy wona wasi aray ko yimo borta hala bi walida wujuban dum ko waddi dum haray mo suddira wujuban hino waddi bi thawbin ara mo suddira choncol wona we ko nandite imu wayuda o walline non fawgal la fa'ifa e hore din pecci cati don mustalqiyan o ajjine summa yuta refti adde bil hanut parfum wa wattibu dum ko urateri wayujala wade minhu e makko wayujala wade minhu immorde on parfum don fi katan e der buna bayna aliyatayil mayiti hakkunde ko dum woni buse fure on coton moddine parfum ha mo jabise hakkunde buse makko den wayushaddu udde kadi fawqahu ko dum woni sengodo makko sengodo mudum uddire khirqatan linsere aliyatahi ko hakkunde fowe makko den hakkunde fowe den accio hakke bi mana ko duni wi'ete legoy awaka bobi baawo wada coton wada parfum e mun hayona sokka baawo ton on faami ka summa yuji ala refti wade baagal coton heddi don buna heddi don al mutib moddiniraado parfum ha moddi dum kadi wade ala aynahi ka dogite makko wa man khiraihi e ka kine makko wa famihi e ka hunduko makko wa udunahi e ka noppi makko kala ka wuddere woni wada buna moddinaado parfum ha moƴƴi bisa e wuddere nde wa alama wade sujudi e dow
kadi tere sujudeje makko den jabo hataw katinde makko wan fo e ka kinal makko wa day e ka newe makko didi waru ko batay e ka koppi makko didi wa turafa qadama e ka sera teppe makko didi wa mughabinul badan e kala ka tawata hino wirniti e bandu dum al ibtayni kal hinoki wa tayyir rukbatayni e ka taggande koppi din didi bi mana ka dande koppi didi wa sirrati e ka wuddu makko dum do fop mudum buna on muddine parfum wade e mudum wa yujal wade min at-tibi imorde parfum bainal akfani hakkunde kasangeji ni wa fi ra'sil mayyiti ko do woni e ka hore fure on summa yuraddu refti rutte tarful lafaifu sera keki din al uluya hella dow min al janibi aysar hella ka sengo nano ala shiqqatil ayman e hella ka sengo nyamo bi mana kekol go alego wudere go fottine hella dow makko bi mana hella ka reedu ndeya feccere fottinire hella ka beccal nanal ndeya ngola kekol ndeya wudere legoy ndeya wanare legoy fottinire hella ka nyamo andi do woni ko lutondiri ka masalan si de tati kala de fottinama hella ka reedo andi don si wotere firtike ara foppo firtike kono si woni joni hella ka ndeya fottinama ka reedo ndeya fottinama ka beccal ngala ndeya fottinama e ngala beccal andi fi wotere firtike don haray bandu makko dum yaltitali parce que haray didi no ley on fami politique on ka toujours ko fiyo fure on won surrido musibbe julbe ndare haka islam daroto defanda fiyo bandu fure ene yu surro wona e der sutura ene eske non haray joni ko bandu e wurudo haray hani yaltutude ka kene yimbe ben yi'a allahumma la al jawabu la yimbe be reno e yaltingol balli mudum din ka yasi e wirtugol hore mudum bon wiiden minal janibil aysar hellaka sengo nano ala shiqqil ayman hellaka beccal makko nyamal thumma tarafa al ayman refti ko duwoni sera mudum nyamun dum bi mana sera linsere den ala shiqqil aysar wadi e sengo makko nano ngon thumma saniya refti ko duwoni kekol di mongol gol kadi kadhalika warreno thumma salisata refti tam mongol kadhalika warreno wa yakunu lato alfadilu ko luttikom min tuli lafaif imorde jutugol jundi ko ɗum woni gude ɗen e jundi taranɗe ɗen ɗum ɗo wona inda rasihi haraka hella ka hoore makko akthara ɓuri ɗuɗirde mimma inda rijlaydi ko ni konka koyɗe so tawi woni o tumbama e nder kasange on andi kasange on luttitiray ka koyɗe luttitiray ka hoore hara nongo ko luttintinira kon ka hoore hara ko ɗum ɗum ɓuri juutude di ko luttintinira kon ka koyɗe hande kadi summa yujma'u refti moɓidiri alfadilu ko luttiti kon inda ra'asi ka hoore makko wa yuraddu ɗum ruttire ala waji hella ka yeeso makko bi mana haɓɓe ha e honno innete mende ne ha gayne sowe artire ka tiinde artire ka yeeso sudda yeeso ngo moƴƴa wa yujma'u hawtindiri alfadilu ko luttitiri kon inda rijlay hella ka koyɗe makko ɗum ɗon kadi moɓidiri ha moƴƴa fa yuraddu ruttire ala rijlayhi hella ko ɗum woni ka koyɗe makko en faami ka hoore koyɗe makko thumma yaqidu ala lafai refti haɓɓe e hoore ko ɗum woni noon ɗeɗo keeke tati ahzamatun kaɓɓoy seeɗa hoy li allah tan tashira fi wota ɗum firto ɓandu makko ndun yaltita wota hallel akdi hande kadi noon ɗe piɓe ɗe wiɗen yo haɓɓe ɗo ɗe firtoyte fil gabri ka gabru wona yo fure on surre himo haɓɓa ko haɓɓirten ɗum ko fi jaaɓodirgol fure on ko fi wota ɗum firto ɓandu makko ndu yalta sen wallinimo ko gabru ɓay hande kadi o waali ko immota ko aduna o waalike ko immota ko aduna hande kadi firten keke ɗen e makko wa ammal mar'atu amma sonnajon fatukfan o waɗete ka sange fi 5 athwabin e conci joyi no wirɗen noon isaran wudere tu usara bihi nde hadde e makko thumma talbas refti o ɓorne kamisan doloke thumma tuhmara refti o tigge tiggare o tigge bi khimarin tiggare ala ra'si haka hore makko thumma tu laffa refti tare e makko bi lafi fatayin hande kadi keke ɗiɗi woni joyi
khamisan toɓɓere jowaɓere nde ahkamu salati ko ñawre non juulugol hande kadi alal mayiti o mayɗo. ثم يشرع عرفتي نصر إنا بعد ذلك باو دو لوتغول ما وادغول mo kasange الصلاة جولغول على الميت إدو ميدو المسلم جولدو. فعن أبي هريرة جتام أبا هريرة رضي الله عنه قال أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دماكي من شهد الجنازة قال تواد فري حتى يصلى عليها ها فري أنجولا فلو هرين ودن مقيرات براجكو فتتي قيرات بانجنو يكون دون قيرات. ومن شهد كلا تودا دو فري أن حتى تدفن ها أسرة فلو هرين ودن مهندك قيراتين براجكو فتتي قيراتين جديدي. إلا إننا لادو وما القيراتان كنن قيرات جديدي. قال إماكي مثل الجبلين العظيمين ko yeru ko fotata e de pelle didi mawnude ngoya fello non ko fello uhudi bimana ko fotata e fello uhudi baraji tule ha fota e fello uhudi ko duwete qirato goto se tulama ha foti wa fello uhudi didi ko duwete qiratayni muttafaqun alay andano baraji hay tula tun ha yoni wano mawre kaaje hara yonani jommu ona fere masi foti wano fello. والصلاة جولغول على الميت إدو متفق عليه. والصلاة جولغول على الميت إدو فريء فرض كفاية دون كد توزر كفار الله ينندير تيدو إذا فعلها البعض سيوغا يم بندرانك جولغول فريء سقط الإثم راي بكات إيوي أن الباقين هدتي من في بجولالمو وتبقى هدو هندك في حق الباقين حق هدتي من سنة كسنة وإن تركها kullu si foppo non akkilu juulugol mongol hande kadi atamu foppo hebay bakkatu. wa istaratu no sartina fi salati alal mayti e juulugol fure on anniyatu anniyagol ko wastiqbalu qibla e fewtugol qibla didi tati wa satrul awrati e suddugol awra on nayi wa taharatul musalli e laabal juulo on wona haray musalligi bandu dun no laabi e janaba cunci din no laabi wal musalla alayhi e nokkure julete nden e horemu wajitinaba e wodditagol an najasata sobe on wa islamal musalli e hisugol juulowo on wal musalla alayhi e julete don e horemu nde be hisata be fopparana e be iwa e nafiqi yagal e kafir yagal on fami wiiden da wa taharatu e laabugol al musalli juulowo on wal musalla alayhi e julete don tabe fu be laabi wajitinabu najasata e woditagol sobe on wa islam al musalli e ko duwoni e hisugol juulowo wal musalla alayhi julete don yimo wa hudurul janaza e tawne gol fure on banne gol fure on don in kanat e bil baladi so latiki ko e ndin leydi kabe woni don woni parce que no selli ka goddo maya e leydi go si tay en andi o hebali ko juula mo ton ma juulube mo ton ben hiden dumanni den dutti murandu seeda haray no selli ka juule mo ga on fami. wa kana lato al musalli ko duwoni juulowo mukallafan hara ko helli faado wa amma arkanuha amma farillaji julde nden juulgol fure fa yadum al qiyam ko daragol fiha e der julde nde wona jodo juula wona walo juula wa takbiratul arba'i kabbirali nay wa qiraatul fatiha jangol fatiha ka habbirango arano wa salatu ala nabi e julgol annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ka habbirango dimmo wa du'a lil mayyit e du'anagol maydon ka habbirango tatabo wa tartibu e jokkindirgol di kabbirali tati wa taslim e salmingol hande kadi wadugol Allahu akbar nayabo du'ano julbe wurube maybe salmina haray ko dum do hanude hunjaade ko di Allahu akbar jinay wadete o andi son fejjini me yo men julu fure heenay ko Allahu akbar jinay yo kala jango no waawiri wo dum ko dayini goto kala yo eto anda ko honno fure julite o andi tay o julay ha nyande go kankadi o jule si tay non ka o julay no kanko ko jangugol no waawiri wo ala du orande be no hanano on sikkude ko hon sikku don kankadi so wali ke don de nyande Allah no wawi deltude be wawata tun kadi ara mais ko wawbe o bulo ka du'a on o salo hewta sina fi bay ko yo yurmetedo. wa amma sunanuha amma sunnaji julugol fure fa yadum raful yadayn ko bantugol judde ma kulli takbiratin wonde kala Allahu akbar wal isti'adati ujubi nagol qabla qira'ati ko adi jangugol gol wan yadu li nafsi ende du'anto hore makko kanko juulo won tigi wal muslimina julbe hidditi be wal israra e suudugol bil qira'ati jangi wona jangugol fenyina foti fure on ko jemmon juulede foti ko nyalorma wan yaqifa ende o daroto baada takbirati rabi'a bawo Allahu akbar naya bon harobe dali
wa qabla taslimi e adi o salminde qalilan seeɗa bi mana so habbiri halla akbar naya bon o darto o deƴƴa ɗon seeɗa ko adi o salminde wa an yada endo waɗata yadahul yumna jungo makko ñamogo ala yadihi yusra ka hoore jungo nano ala sadiri o dewta ɗe ka hoore ɓernde makko bi mana fiɓugol juɗɗen juula hay ka julde fure juuɗe accitatake juule musidɓe julɓe wona fere makka julde farilla wal iltifata e itorgol ala yamini ka sengo ñaamo makko fi taslimi ka salminago on andi julde fure ko nde wotere salminte itora ka ñaamo seeɗa takunu laato as-salatu julugol alal mayite e dow fure on bi an yaquma al imam nde imam on daroto wal munfarida e weddiɗo so tawi woni masalan ko goton julde fure on nde o daroto inda sadiri rajuli ka fewndo ɓernde gorko on si tawi woni ko fure on ko gorko woni ko maayi imam on ara daro ka fewndo ɓernde wa wasatul mar'a e daragol ka fewndo tumbo sonnajo on bi mana ka fewndo reedu ka fewndo wuddu wa yaqifal ma'mumun ɓawo ɓe daro hande kadi khalfal imam ɓawo imam kamɓe ɓe tefata ko fewndo honto ɓe darorani fure on way sannu hino sunnina ja'alahum waɗugol maɓɓe salasata suhufin saffeji tati ko ɓe fanɗi o ko ɓe fanɗi ɓe etoɓe kereya saffeji tati thumma yukabbiru lil ihram refti o habbira takbira Allah akbar arano on wa yata'awwadu wujo ba'da takbirati ɓawo Allah akbar o mubasharatan ɗon e ɗon kisan fala yastaftihu o addata du'aul istiftahu ka julde fure wa yusamma o wi'a bismillah o jubinno o wi'a bismillah wa yaqra al-fatiha thumma yukabbiru refti o habbira wa yusalla ko ɗum woni o juula ba'daha ɓawo ɗum ɗon ala nabi e ɗo annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam hara ko salatul ibrahimiyya mithlu salati alayhi sifano nelaɗo julirte e muɗum non fi tashahhudi sala ka tayya julde thumma yukabbiru refti o habbira wa yadu o du'ano lil mayyiti fure on bima warada du'aji julɗi ɗin allahumma ighfir lahu wa minhu najia mudu allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana innaka ta'lamu an allah hida andi munqalabana e waylitande amende wa mathwana e werde amende kamen yata don wa anta ala kulli shay'in qadir allahumma man ahyayta allah kala ummu wurnata dum minna ame fahi ala al-islam wa sunna e sunna wurnumo islam e sunna wa man tawaffayta kala mo warata minna ame fatawaffahu warumo alayhi ma hore islam e sunna allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa aghsilu lutirama bil ma'i ndiyam wa thalji e gilas wal baradi e ɓuɓol wa naqqi laɓɓinama min adunubi ittama e bakkatuji makko ɗin kama yunaqqa thawbul abyad wono laɓɓinirta concol danewol ma ɗum wano laɓɓinirte concol danewol min addanasi tunigol laaɓa poygol rawna peng wa abdillahu wattitanamo daran galle makko ɗen ka aduna khayran ko ɓuri moƴƴude min daari e galle makko ɗen ka aduna wa zawjan wattitanamo moodi ma ɗum ɓeygu khayran ɓurɗo moƴƴude min zawjidi modi makko wadkhilul jannata nadamo aljanna wa aidu dandamo min adabil qabri wa adabin nar wafsah lahu yanyanamo fi gabri ka gabru makko wa nawwir lahu ndayginanamo fihi ener gabru makko wodi du'aji buy ɗi on tig gasata addude e juulugol fure on e du'anugol fure on hino jeeya e majji oɗo mo wawi wadde oɗo si tawi kadi ɗum no wodi goɗɗi hunjiɗa harana oɗo harayɗa wawi addude ɗin ɗon ella ala e mum wa in kana silatika al musalla alayhi juleteɗo e unsa ko debbo ka wiɗen da allahumma ighfir lahu o inna allahumma ighfir laha warhamha ka kala ka wonno hu hasaker o watta joni ha mawɗo bi ta'anithi damir sabu waɗugol damir on debbo yagal fiddu ay ka du'a kulluhu o fop makko wa in kana silati al musalla alayhi juleteɗo e musakhiran ko paykum foti ko jiwum foti ko gorum qala wi allahumma alla ij'alhu waɗumo dhukhran bi mana gebal li walidayhi wonande yimo makko e ben makko wa furutan e ardiɗo yeeso ko wiyete kon imminaɗo furto wajiran e joddi wa shafi'an e tefanowo men e majaban wa shafi'an e tefowo majaban jabotoɗo nototoɗo allahumma ya allah taqil bi teddiniɗo e sabu o mawazinahum a pesan e mabɓe moƴƴe ɗen ko ɗon yimo makko e ben makko azim bi mawnina sabu kun ɗo mayugol kum pay kun o jurahuma joddiji maɓɓe ɗin wal higo ƴeŋindinama aligoy wattidama bi salihi salafil mu'minin e ɓen moƴƴuɓe feƴƴuɓe ka gomɗinɓe waj'alhu waɗama fi kafalati ibrahima e nder fawtande annabi ibrahima sabu hino filla kala bobo hun julɗo mayu kun
ko annabi Ibrahima o kippotomo ka aljannaji jannugol mo kippugol mo lotugol mo nyammina ko kanko bi mana ko wi'ete kon jardin d'enfant ko kanko halfina ɗum ɗon awalegoy ko kanko hoorejo ɗum kanko annabi Ibrahim kanko kippata ɗum ko ɗum waɗi si on tigi inna waɗamo e fawtande annabi Ibrahim waqihi dandamo bi rahmatika sabu yurmede maɗa nden adabal jahim letteyte jahim thumma yukabbiru refti o habbira wa yaqifu o daro ba'daha ɓawo ɗum ɗon qalilan seeɗa thumma yusallimu refti o salmina taslimatan wahidatan salminago woto an yaminihi ka ñaamo makko haray so tawi ko bobo maayi siko gorko ko du'a ɗo ij'alhu dhukran so tawi woni ko debbo haray ko du'a ɗo kono toujours haray hu on ko yo wattumo ha famike ka kala ko on famali on nodday ka numéro téléphone ji waman fatatu kala on mo futori ɗum ba'da sala ɓawo ba'du salati yoga e julde nden alal janaza e dow fure on ɓe mana ara tawa Allah ko bar ara noon ma ɗimmo feƴƴama hewtitoɗaɓe legoy tawa goɗɗum futike ma dakhala ma al imam ko yo natude imam on fima baga e nder ko heddi ɗon kon thumma ida sallama al imam refti si imam on salmini qada o yoɓita ma fatahu konko perdirnomo ala sifati e dow sifa mum on net on faami hande kadi si imam salmini o habbira kanko kadi awa o jangat embere takbirateji ɗi o tawi ɗin feƴƴama o habbira ɗi o janga kadi ko duwa jangede e majjo kon wa in khasha so huli noon an tarfa al janaza nde fure on ƴettete ɓayi si salminama tun ɗe andi hakka yimɓe ɓen hawji ɗon haray ko waɗugol gitti ƴetta fure on ɓaale a darota ko juula leydi ndin ɗon si on tigi huli ɗum taba takbirat ko yo jokkidir allahu akbarji ɗin ay biduni faslin baynama ko alda jokkidirgol o wi allahu akbar allahu akbar allahu akbar siko ɗi ɗiɗi heddi siko ɗi tati o jokkidira ɗi ko alda jangol fu summa sallama refti o salmina si tawi imam salmini tun kadi o salmini o yoɓital koyditi kon ella ala o mara bakkatuymo waman fatatuhu salata kala mo fuuti ɗum julgol almayite e dow mayi ɗon qabla dafni ko adi o surrede ara tawa fure on juulama min juuli mi salminama salla ala gabri mo wayarde o juula ka gabru makko on faami waman kana kala laatiɗo kadi ghaiban ko wirniɗo anil balade e leydi alladhi fihi ndi woni mum almayitu fure on wa alima kono andi ka o woniri ton bi wafati fatagol o fure falawno odan man yusalli alayhi ndo juulata o salatal ghaibi julde wirniɗo bin niyyati wondude anniye mo wawi darade ka peyi ka o woni ton o anniyo tun o daro o fewta ka qibla o juula o ɗo fure wono fule juulirte o waɗa anniye on ɗum kadi no selli wa hamlul mar'ati rondagol sonnajo o ida sakata stay woni o yani mayitan ko o mayɗo wagad tammala o hara timmanimo 4 ashhurin 4 ashhurin lebbinay fa akthar afwan wa hamlul mar'a reedu sonnajo o ida sakata sindu yani mayitan hara ko ndu mayndu mi mana reedu bo sonnajo sowiɗo on ko woni kon ka reedu makko ko wiyete ko reedu makko ndu yani andi ko wiyete yanu reedu ka yana noon ta bobo on ko mayɗo na wuruɗo kono wagada tammalahu timmani bobo on ɗon ka nder reedu on 4 ashuri lebbi nayyi fa akthara nattiri dow o ɗo ñawore makko nden ko ñawore ibnu adama timmuɗo salla alayhi juuletemo e makko salatal janaza julde fure o fewnete o waɗete ka sange wa in kana silati ke noon nduna 4 ashurin timmal lebbi nayyi ko wano balɗe ma lewru ma lebbi ɗiɗi ma lebbi tati ma lebbi tati e balɗe o ɗo lam yusalla alayhi juuletake e makko ka sange waɗetake lootetake wallahu ala wa alam sadisan jeegabun ɗum hamlul mayiti ko rondagol noon o fure wa dafnihi e surroygol mo hamlul mayiti rondagol fure o dafnihi e surrugol mo min furudil kifaya musidɓe julɓe ɗum ɗo kadi ko jeeya ɗum e farillaji yonondirteɗi ala man alima e dow ɓen anduɓe bi haalihi alhaali muɗum o minal muslimina immorde julɓe ɓe wa dafnihi surrugol fure o mashrune ko sar'ina ɗum bil kitabi ka deftere Allah wa sunnate ka sunna qala allahu taala alam naj'alil arda kifatan eme waɗa leydi ndi yonayndi ahayano wamwatan wuruɓe o mayuɓe o wa qala taala wa dal nokkugo thumma amata refti kanko Allah waramo fa akbarahu o surramo ay jaala o waɗamo makburan ko ɗum woni ɗaɓuraɗo ka leydi wala hadiseje arɗe ɗen fi dafnil mayyiti e surrugol fure e mustafidatun koɗe nafay ɗen ɗen wonde e nafa moƴƴa wawa ɗum birrun ko ɗiggere wa ta'atun e ka ɗoftagol wa ikramul lil mayyiti e ka teddingol mayɗon wa itina'u bihi
ko ɗum woni toppitagol e makko. O sannu no sunnina ittiba'ul janaza ɗowtugol fure on e jokkugol fure on wa tashyi'iha e ɗowtugol mo ko gotum ila qabriha ka qabru makko. fa fi sahihayn no ari ka sahih bukhari ka muslim man shahida janazata kala tawaɗo fure hatta yusalla alayha ha o juula fala waranoden mo qiratun en addino ɗum explication mum on nane. faman shahida kala tawaɗo fure on hatta tudfana ha o surra fala waranoden mo qiratani qiratiji ɗiɗi. qila inna nelaɗo wamal qiratan kundun qiratiji ɗiɗi qala ɓe maki mithlul jabalaini al azimain ko yeruɗe ɗo pelle ɗiɗi mawnuɗe ɗiɗi. walil bukhari no ka bukhari bilafsi e kongol kanelaɗo maki man shayya kala ɗowtuɗo ko non ko ɓe addiri. wal muslim ka muslim bilafsi kongol man kharaja kala yaltuɗo ma'aha wondude fure on summa tabi'aha refti o jokki mo hatta tudu fana ha o surra fo ko gotum. fa fil hadis no ari hadis on bi riwayatin fil layeji al ɗuɗuɗi al haf yamirɗi ala tashri'il janaza e ɗowtugol fure on ila qabriha ha ka qabru makko. way sannu no sunni nana kadi liman tabi'aha wonande on jokko fure on al musharika e ko ɗum woni kafidegol fi hamliha e rondagol fure on inan kana so heɓi feere harana wiccogol tun yaha so heɓi feere nde o jaɓanta rondi ɓen kan kadi o rondo seeɗa wala basa illa ala bi hamliha rondagol fure on kadi fi sayyarati waɗa mo ka o tooje ɓayne maari ɗum kadi ella ala aw ala dabbati ma e hoore daabe hu waɗa e hoore babum la siyama tentini ida kanat silati kal magbarata berɗe ɗen ba'idatan ko ɗi woɗɗitiɗe. islam kañum lorra ala islam ko dina fawtere ko dina newene haray surtout si berɗe ɗen woɗɗi aray ella ala ko ɗum woni nde fure on awa waɗete e mbaɗɗatiri. way sannoy no sunnina al isra hittingol bil janazati wondude fure on fure wona ko ñeegidete e mum. ligawlu sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laɗo asiri o hittine bil janazati wondude fure hittingol hawja surra fure ko jeeya ɗum e piiji nayi hawjanteɗi ɗin wandi piiji nayi sellata ka ibnu adama hawja golla goɗɗum ma huwa goɗɗum sona piiji nayi o surrugol fure no jeeya e ɗin piiji nayi. fa'intaku sabu si fure on laatike salihatan ko moƴƴo haray fa khairun koye moƴƴere to gadde muna ha wonɗo naɓude fure on ilayhi faade mum hono holli yon hittin naɓon mo e moƴƴere nden. wa'intaku si fure on laatike kadi siwa dalika yo Allah dandu ko tana ɗum haray kadi toujours fa sharrun ko bone tad'unahu wonɗon ittude ɗum arriqabikum ka daɗe moɗon haray ɗon kadi no holli yon hittin itton ko boni kon ka daɗe mum muttafaqun alay hani ɗo kollu ɗum yo hittina. lakin skoni la yakunu wona yo laato al isra'u hittinande shadidan tiiɗude kadi ha hara gollal ngal wawetake waɗede. wa yakunu laato ala hami ala ko ɗum woni wa yakunu laato ala hamilayha e dow rondiɓe fure on wa mashiyi'iha ko ɗum woni e ɗowtoɓe fure on asakinata latanoɓe deƴere wona fara wala yarfa'un hara kadi ɓe ɓantata aswatam hiccoji maɓɓe ɗin awa enen ɗo noon ɗon ko en nangi ɓe ɓa mo nani hiɗen sonka ka berɗe asikkayi kaka teren wonɗen kaka nder galle wonɗen téléphone ji no honko hankannorato enen kadi ɗen honko hankannorato watten yiili ɗi téléphone ji ɗen jogito ɗen ɗi bete nokkeli ɗiɗi ka nder juulirde ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala e ka nder berɗe jogito ɗen ɗi téléphone ji bete e nder ɗin ɗiɗi laaɓi qira'atin wona jangen hay fos wala gayriha wona ko ina ɗum min taalin immorde wigol la ilaha illallah ɗum ko bidia wona konngol anagol anana woɓɓe si fure on salminama hiɓe fondita la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam ɓe woli konngol moƴƴol kono ɓe waɗali ngol e place ngol duwa waɗede ɓe mara joddi si wona bondi wa dhakara wa dhikrun e jantagol inde Allah aw qawli ma wigol ɓe istaghfiru lahu awa insinanemo wama ashbaha dhalika e ko nandita tay ɗum li anna hadha sabu ɗi piiji ɗo fap ɓay ko en woliniran gonga bid'atun ko ɗi bid'a e wigol la ilaha illallah to ma wigol allahu akbar ma wigol sibbu hinanemo e ko nanta tay ɗum ma qul huwallahu sappo e goho e sifaɗin piiji bid'atun ko bid'a en yoya joni sunna ko duwa waɗede kon sey o wattinama inchallah haray toujours sende darso on hattinemo ɗo fiyo en yilto kadi rewtoɗen ɗum ɗo ha moƴƴa musidɓe julɓe
awa haray ko ɗo woni ko darsu 3 on gasi e kala ko famini ton wallahu ala wa alam falillahi shukru walhamdu kala ko faminake ton wata on felan wallahi wona gandal wodi ko yiɗugol sakitangol islamu on e yimɓe julɓe ɓen embere komi mari kon embere komi fami kon ɓa pullo fuuta no wi si kala okki ko mari haray wudduɗo ala yo Allah yi'anan o nananala min kadi mi etino e fewndu an on e kadi ɓe musidɓe an wonɓe extérieur ma wonɓe ka nder kanji ma ka nder biroji